Biasa tak ada lantak.
lo. Baik nak tak nanti. Mana? Oh. Sila nak pusing dia. Tak tanpa konon ni dengan.
lalim siya. Ya, pag umarasi ka pa hindi doon. Pabili na meeting din.
Kabaton ko sa kasiluran sa lanasang, may kami ta kapasat ta totoo mga siyumpo po nga tumampata ta masambayan. Lasangan namin anak na pinamasalo kami. Pumabaton ba kita sa ruga tupong siyumpo mamase si Almh Makaboro. Kurre si mga ano po patumdom ni tempo milami sa lako matangal na totemo kikanasay to kumaton tawang kay Pakaboro. Tangyama ko sa mga kanupuang milan na lolongan Almh Marta upuan. Pumatuan ba kita suruga. Diyo na lang pasari Sara apeng karanga si taro na upuan. Marano kang kamu tontong larondong kasi taro na upuan. Ipastuhan kan tumintu na balang kasangang tumarabang sang mo kabatang kaleki upuan. Milan na. Kialo upuan. Ipanigawang kang basimataran. Yang ba kita suruga. Joti ngayon kisalanasang sa den tukande pangam siya miol den do itong mitong karang yo po. Total batang kaleki lair ka kapatong anak kita tong malam pay do olam malini o po. Pamatuan be kita suroga ke kitimay to kande sistema yo po. Kikinalay do ka to sa siluran ki. Ulang kakurangan matumpar no yo po. Tontong do ka kami tadoy denopa ipada-pada rasakan di puang kitong Yesu. Tutuo maparenta si sola kamo na pinamasalo. Totemo siya tontong sa ilakona. Amin. Lasa nga namin, ano na pinamasalo. Amin. Misailor ko bunga.